Draga deco, poštovani roditelji i prosvetni radnici, nalazimo se na početku realizacije jedne ideje za koju smatramo da može da bude od koristi za sve nas. Od vas očekujemo podršku i poverenje. Evo o čemu se radi. Odlučili smo da za sve vas organizujemo besplatnu pripremu za završni ispit iz matematike i maternjeg jezika i da je prenosimo putem interneta. Svi časovi na kojima će se obrađivati pitanja iz zbirki bit će snimljeni i nalazit će se u bazi podataka koja će biti dostupna svima, tako da će i oni koji eventualno propuste direktan prenos moći naknadno da pogledaju snimljeni materijal. Uvažavajući prava manjinskih zajednica, obaveštavamo vas da će zadaci iz zbirki koji se odnose na njihov maternji jezik biti obrađeni zahvaljujući angažovanju profesora koji te jezike predaju u školama. Tako da će osim na srpskom, zadatke iz zbirke maternjih jezika obrađivati profesori mađarskog, rumunskog i slovačkog jezika. Nadamo se da ste razumeli našu želju i nameru da vam pomognemo. Ipak, vaš rezultat i uspeh na završnom ispitu zavisi najviše od vašeg angažovanja. Mi vam želimo mnogo sreće i uspeha. Matura, kako, lako. Otvaranje novih maloprodajnih objekata u aprilu. Dobar dan, ja sam Tatjana Popov i nastavljamo dalje sa radom. Radit ćemo zadatke od 99. do 113. 113. će biti posljednji u ovoj oblasti koja se zove gramatika, leksika, narodni i književni jezik. Ovo su moji učenici koji pažljivo prate. Dakle, u 99. zadatku, da ne gubimo vreme, traži se sljedeće. Pročitaj sljedeću rečenicu. Pošto je za dobru organizaciju velikih sportskih takmičenja potrebno mnogo ljudi, a često nema dovoljno novca, organizatori se oslanjaju na pomoć volontera, među kojima uvek ima dosta učenika osnovnih i srednjih škola. Pre nego što vidimo šta znači reč volonter, ja ću vam skrenuti pažnju da se organizatori oslanjaju na pomoć. Ako je u pitanju pomoć, znači da je to besplatno. Neko ko ti pomaže ne naplaćuje. Reč volonter iz rečenice znači pod A, odabrani đak neke škole koji se bavi timskim sportom. Nije. Pod B, mladi sportista, predstavnik svoje zemlje na takmičenju. Nije. Pod V, osoba koja dobrovoljno i besplatno obavlja neku službu. Pod G, lice koje radi bez preporuke umjesto stalno zaposlenih. Pošto smo rekli pomoć, onaj ko pomaže, to je osoba koja dobrovoljno i besplatno obavlja neku službu. Tačan odgovor je pod V. Prelazimo na sljedeći zadatak, 100. zadatak. Pročitaj odlomak iz dela Umetnost i njena istorija. Najznačajnija crta rimske arhitekture jeste korišćenje lukova. Ovaj je izum igrao malo ili nikakvu ulogu u grčkom graditeljstvu, premda je verovatno bio poznat i grčkim neimarima. Sastaviti luk od posebnih klinasto uglavljenih kamenova prilično je složena veština. Reč neimar iz teksta znači vajar, istoričar, graditelj ili sastavljač. Kad kaže da je bio, pošto su gradili i pošto se pominja arhitektura, neimar je graditelj. Iako sastavlja, nije sastavljač. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora, dakle, mi smo uradili ovaj prvi zahtev. A pod 2, zaokruži slovo, napiši reč koja ima isto značenje kao reč crta iz prve rečenice. Kaže najznačajnija crta rimske arhitekture. Pa možemo zameniti najznačajnija odlika ili najznačajnije obeležje rimske arhitekture ili najznačajnija karakteristika rimske arhitekture. Dakle, ovdje
ćemo napisati odlika. Obeležje. Bio je ovo 100. zadatak, možemo preći na 101. U rečniku srpskog jezika značenja reči kuhinja obeležena su brojevima od 1 do 3 i definisana su na sledeći način. Pronađi pod kojim se brojem u ovom rečniku nalazi značenje reči kuhinja u sledećoj rečenici. Ima mnogo restorana poznatih po srpskoj kuhinji. 1 pod A. Vi nemate ovde tekst, ali imate na strani broj 42 u vašim zbirkama. Pa kaže, prostorija, ređe posebna zgrada u kojoj se kuva, priprema jelo, hrana. Pod B. Organizovana ishrana uz neku ustanovu, fabriku ili slično za njene članove. To jest menza, đačka, kuhinja, školska kuhinja. Pod 2. Način, veština kuvanja, pripremanja jela. Samo jela, hrana, odnosno francuska kuhinja. Pod 3. Figurativno mesto, sredina, centar gde se smišljaju odakle se šire lažne vesti, klevete, propaganda, spletke i slično. Dakle, u rečniku piše to u objašnjenju. Treba pronaći pod kojim se brojem u ovom rečniku nalaze značenje reči kuhinja u sledećoj rečenici kada kaže ima mnogo restorana, ponavljam, poznatoj po srpskoj kuhinji. Poznatih po srpskoj kuhinji. To značenje u rečniku nalazi se pod brojem 1a, 1b, 2 ili 3. Pošto je u pitanju način, veština kuvanja, pripremanja jela, zato što je reč o srpskoj kuhinji, znači o restoranima koji su poznati po srpskoj kuhinji, tačan odgovor je pod V. Sledeći zadatak, 102. Ovo je deo jedne stranice iz rečnika. Vi imate na strani pod brojem 43. I na osnovu ponuđenih odrednica treba odgovoriti na pitanja. Imamo pipeta pisaljka i primere odakle ćemo čitati. Prvi zahtev je reč piramida poreklom je iz grčkog jezika, to je pod A, pod B francuskog jezika i pod V engleskog jezika. Treba pronaći piramida, piše da je imenica ženskog roda i da je grčkog porekla. Dakle, tačan odgovor je pod A. Drugi zahtev, kog je roda imenica pisak? Da li je to muškog, ženskog ili srednjeg roda? Pisak je imenica muškog roda. Tako je i napisano kod objašnjenja ove imenice. Dakle, zaokružit ćemo slovo A. U trećem zahtevu se traži da napišete kako glasi nominativ množine imenice pisak i to ćete pronaći u zagradi kad kaže pisak, muški rod, množina, piskovi i pisci. Dakle, može i jedno i drugo. Ovde ćemo ispod. I četvrti zahtev, pogledaj značenje odrednice pir. Pored reči zlatni stoji jedan znak, to je znak da se ponavlja i u stvari napiši reč umesto koje stoji taj znak. Pa to je reč pir jer odnosi se na zlatni pir. Otvaranje novih maloprodajnih objekata u aprilu. Možemo preći na 103. zadatak. Ovo je deo jedne stranice iz rečnika. Imate na strani pod brojem 44. Na osnovu ponuđenih odrednica treba odgovoriti na pitanja. Prvi zahtev jeste reč ping-pong poreklom je iz A. nemačkog jezika, B. francuskog i V. engleskog jezika. Ping-pong piše da je reč iz engleskog jezika. I mi ćemo zaokružiti slovo V.
Drugi zahtev, meso kuvano na pari zajedno s krompirom i pirinčem naziva se pod A pire, pod B pirjan. Ovdje imamo pod V pirjan i pod B pinija. Ovo jelo se zove pirjan, poreklom je iz turskog jezika i jeste, znači, to meso kuvano na pari zajedno sa pirinčem i krompirom. Malo me zbunilo zato što slova ne idu redosledom i evo ga pod V pirjan. Treći zahtev, šta znači skraćenica min pored reči pirat? Dakle, ne pirat, pirit. Da li je to minimalan, mitološki ili mineraloški? Kada kažemo pirit, vidimo da je skraćenica i da je u pitanju ovaj odgovor pod V, mineraloški. I četvrti zahtev, zaokruži slovo ispred tačnog odgovora u sljedećem nizu reči. Jedna reč je poreklom iz nemačkog jezika. Ponuđene reči su pionir, pirat, pingvin i pinceta. Pionir je reč iz francuskog jezika, možemo vidjeti ovdje na ovoj stranici iz rečnika. Pirat je reč iz grčkog jezika, pingvin je reč koja je poreklom iz nemačkog jezika i pinceta je reč koja je poreklom iz francuskog jezika, a od nas se traži da reč koja je poreklom iz nemačkog jezika, a to je pingvin i tu reč ćemo i podvući. U 104. zadatku ovo je prvo pitanje koje je u vezi sa istorijom jezika. Ako je navedena tvrdnja u vezi sa srpskim pismom i razvojem srpskog književnog jezika tačna, zaokruži T, a ako nije, zaokruži N. Ovdje imamo jednu ispravku. U vašim zbirkama piše staroslovenskim jezikom, to je treći zahtev, treća tvrdnja. Srbi su u 14. veku pisali povelje, ugovore i zakone. U vašim, zbirkama piše staroslovenskim jezikom, a treba ispraviti i napisati ovdje ruskoslovenskim jezikom, kao što ovdje piše ruskoslovenskim jezikom, sa elementima narodnog jezika. Dakle, umjesto toga staroslovenskog napišite ruskoslovenskim jezikom i možemo početi. Prva tvrdnja. Prvo slovensko pismo je glagoljica. Tačno. Zaokružit ćemo T, kao što se traži. Sloveni su staroslovenski jezik primili zajedno sa hrišćanstvom. Tačno. Srbi su u 14. veku pisali povelje, ugovore i zakone ruskoslovenskim jezikom sa elementima narodnog jezika. Ova tvrdnja nije tačna. Srbi su u 14. veku pisali srpsko-slovenskim jezikom. Ruskoslovenski jezik je tek u 18. veku stigao na ove prostore, zajedno sa ruskim učiteljima. Srbi su krajem 18. veka književna dela pisali slaveno-srpskim jezikom. Tačno. Tada su, pored slaveno-srpskog, u upotrebi u to vreme u 18. veku bili ruskoslovenski i narodni jezik. I posljednja tvrdnja, pismenica srpskog jezika štampana je ćirilicom koju je reformisao Vuk Karadžić. Netačno, zato što je pismenica srpskog jezika izašla iz štampe 1814. godine i štampana je Mrkaljevom reformisanom ćirilicom. 105. zadatak. Zaokruži slova ispred dijalekata koji su uzeti kao osnova srpskog književnog jezika. To su mlađi štokavski dijalekti. U pitanju su šumadijsko-vojvođanski, koji je ekavskog izgovora, i istočno-hercegovački i ekavskog izgovora. Dakle, odgovori su A i G. Drugi zahtev u okviru 105. pitanja, koje je narečje u osnovi srpskog književnog jezika? Ako ste pažljivo pratili, ja sam malo pre i rekla da su mlađi štokavski dijalekti, dakle, štokavsko narečje. Štokavsko narečje. Koja su dva izgovora u osnovi srpskog književnog jezika? To sam također rekla. U pitanju su ekavski i jekavski. U 106. zadatku
Možemo preći na 106. Treba zaokružiti slova ispred tačnih odgovora. Prvo pitanje. Kada je nastala ćirilica? Ponuđeni odgovori su krajem 8. veka, krajem 9. veka ili krajem 10. veka. Ćirilica je drugo slovensko pismo. Nastala je krajem 9. veka. Tačan odgovor je pod B. Drugi zahtev. Ko su tvorci ćirilice? Konstantin, Ćirilo i Metodije, pod B Ćirilovi i Metodijevi učenici ili pod V Sava Mrkalj i Zaharija Orfelin. Ćirilovi i Metodijevi učenici su tvorci drugog slovenskog pisma ćirilice. I treće pitanje, ko je pre Vuka Karadžića reformisao ćirilicu? I taj odgovor sam već dala malo pre. Pod A Dositej Obradović, pod B Đuro Daničić i pod V Sava Mrkalj, to je Savo Mrkalj. Dakle, tačan odgovor je pod V. U 107. zadatku treba povezati navedene podatke iz leve kolone sa delima na koje se ti podaci odnose. Prva gramatika srpskog jezika, objavljena 1814. godine, štampana je Mrkaljevom azbukom i zvala se pismenica srpskog jezika po govoru prostoga naroda pisana. Dakle, 1. B. Delo objavljeno 1818. godine sadrži oko 26.000 reči, štampano je Vukovom ćirilicom i novim pravopisom. To je srpski rječnik istolkovan njemačkim i latinskim riječima. Povezat ćemo slovom A. Treće, rasprava. Objavljena 1847. godine. U njoj Đuro Daničić naučnim argumentacijom brani Vukovu reformu. Delo se zove Rad za srpski jezik i pravopis i ovo ćemo povezati sa slovom G. I poslednje, delo objavljeno 1852. godine sadrži preko 47.000 reči. Autoru dela je u radu pomagao Đuro Daničić. U pitanju je drugo izdanje srpskog rječnika i to je pod slovom V. 108. zadatak, zaokruži slova, dakle ima više, ispred tačnih tvrdnji. Srpski jezik je istočno-slovenski jezik. Nije tačno. Srpski jezik je južnoslovenski jezik. Pod B, slovenski jezici pripadaju indoevropskoj porodici jezika. Naravno, to je tačno. Pod V, slovački i slovenački su slovenski jezici. Jesu. Slovački jezik je zapadnoslovenski, a slovenački jezik je južnoslovenski jezik. Pod G, ekavski i ijekavski su različiti izgovori jednog jezika. Da, to smo i rekli. Pod D, dijalekat je isto što i književni jezik. Ne, dijalekat je narodni govor. Pod Đ, kosovsko-resavski dijalekat je ušao u osnovicu književnog jezika. Ne, to nije mlađi štokavski dijalekat, to je stariji i nije tačna tvrdnja. U 109. zadatku treba zaokružiti slova ispred mlađih štokavskih dijalekata. Već smo o tome pričali. Šumadijsko-vojvođanski, kosovsko-resavski je stariji, prizrensko-timočki je stariji i zetsko-južno-sandžački je stariji jekavski, a ova dva su starija ekavska dijalekta, a istočno-hercegovački je mlađi jekavski. I 110. zadatak. Zaokruži slova ispred osobina mlađih štokavskih dijalekata. Pod A koristi se 7 padeža, pod B koriste se 2 padeža, pod V zastupljena su 2 akcenta i pod G zastupljena su 4 akcenta. Tačni odgovori su pod A koristi se 7 padeža i tačan odgovor je pod G zastupljena su 4 akcenta. 111. zadatak. U Srbiji ima više jezika nacionalnih manjina. U ovom nizu navedeni su neki od njih. Podvuci ih. Navedeni su engleski, rusinski, ruski, mađarski, srpski, francuski i romski. Jezici nacionalnih manjina u Srbiji su rusinski, zatim mađarski i romski. Možemo dalje. 112. zadatak. Zaokruži slova ispred 2 jezika čije je pismo ćirilica. Mađarski jezik, pismo je latinica. Albanski jezik, pismo je latinica. Bugarski jezik, pismo je ćirilica. Slovački,
latinica, rumunski također latinica i drugi jezik čije je pismo ćirilica jeste makedonski. 113. zadatak, ujedno i posljednji zadatak u ovoj oblasti. Među navedenim jezicima nacionalnih manjina podvuci jedan koji pripada romanskoj grupi jezika. To je rumunski jezik i njega ćemo podvući. Ovim smo završili gramatiku, leksiku, narodni i književni jezik na prvom nivou. Hvala vam što ste sarađivali sa mnom. Otvaranje novih maloprodajnih objekata u aprilu.